Hayırlı günler dostlar. Bugünkü videoda sizge Перим крайынан Жуланы авылы һәм тагын шундыйрак берничә авылларны төшереп китермен. Бу яклардагы халыкның ничек яшәгәнен белер өчен Перим крайының бу авылларында. Муса безнең булды исебездә калдырып Жуланы авылы. Тәрәзәләр шарак, конечно, аңа игътибар итмәссез. Игътибар итә торган әйберләр менә мондай өйләр булыр. Урам, халык ничек яши, иң мөһиме шул. Нәрсә белән тамак туйдыра, нәрсә белән көн күрә, ничек акча эшли. Вот шул темага әзрәк кенә хәзер видеога төшереп алабыз. Һәм карап китәбез инде мондагы халыкның яшәешен. Шундай өйләрдә булар инде менә мосы керергән әле моның. Да халык яши димәк. Bu yaklарда кар күрелмәгән. Монда урман якын инде, но басулар бар дип әйтә алмассым, чөнки күпчелек шул урманнар эченнән кирде мен монда килеп. Урман эчендәге аланда урнашкан бу авыл дип әйтсәм, дөреслеккә турырак килер бәлки. Так, бу авылны шып иттек, Жуланы. Шушындай җылга буенда гына без шулай нарат узатып кала булгап иттек дальше. Менә теге ачыклыкларда урнашкан авылларны төшергәндә, халыкка, караучыга әзрәк аңлаешлырак булсын өчен нинди урман эчендәге авыл икәнен, менә шулай итеп урманны да төшереп итәмен әзрәк. Менә шушындый юлдан барасың. Шул юлдан бара-бара шундый авылга килеп чыгасың. Биткән урман. Асфальт юк монда, күргәнегезчә. Басу юлы дип әйтмәсем, күтәртелгән дамба, ләкин дамбаның өслеге безнең була да ком катыш, вакташ, шу ерташ дип әйтәм җәйкенә. Күпчелеге инде ком. Менә бу эшләрдә. Хәзер яңадан килеп җитәбез, берничә авыл булачаганда. Менә монсы инде була Чулпанышка дигән авыл. Чулпан дигәч, җиктә татарчага да охшап китә шулай бит. Перим крайы булгач, Перим краенда да татарлар бик хисап яши. Хәзер инде караш ташлыйбыз менә бу якка да, һәм буран бу якка тәрәзән шудан, тәрәзә пычрак. Әйткәнемчә, юллар тар, урамдыр инде бу шундый. Шундый җиргә сеңгән хәлдә, кайбер биналар дип әйтик, дисәм түгел, игәрәвеш, тәрәзә турын сүтеп алганлар рәвеш. Нашны кичкенә авыллар. Яңа киреп китәбез урман эченә. Урманнан аланлыкка килеп чыгабыз, урман. Һәм яңадан башка урман. Урманнан килеп чыгабыз аланлыкка авыл, аннан соң яңа киреп китәбез урманга. Шулай итеп киреп чыгып йөрибез инде. Урманнан, бер аланнан бер аланга. Җәйкене кура җиләге җыйган видео төшергән идем. Җыйган вакытын төшермәдем. Җыйгач җиләктәгесен төшергән идем. Менә шушы тирәдәге, шушы катнаш урманнарда җыйган идем яны. Менә исемнәре дә татарга охшаган дип әйтәм бит. Менә Кашкалак елгасы, менә бер Лисавыз киреп килә минем каршыга. Еллар тар. Груз белән инде, давай уздырам сине. Узайда үземне тартып төшермәсәк кырыйга. Булды бит, узыштык. Авылның исемен күрмәдегезме? Мин күрмәдем. Суганка микән соң бу? Күрмәй калдым. Лисавызга игътибарымны юнәлтеп, менә шулай итеп кисеп аткан әйберләрне тире киләбез инде без. Шәрә биткән инде шунда кәкре-бөкре юкәләр дип әйтик. Менә тагын бер авыл. Менә шуның исемен күрмәй калдым. Ярар хәзер чыкканда булыр ишан исеме. Исемле авыл икән. Мин бу яклардан җәйкенә төшергән бер видео бар инде. Җәйге яшеллеккә күмелеп утырган чагын күрәсегез килсә, лентадан эзләп таба аласыз. Суганка авылы дигән авыл булырга тиеш ул. Исеменә килгәндә авылның, бу авылларның авылның гына түгел, тәм бит татарча исемгә охшаш. Менә беренчесе безнең Чулпанка имәле, Чулпановкамы, икенчесе тагын Кашкалак, бугай ялгышмасам. Менә монда елга Иргиш, гел Тиргәш дигән гәрәвеш шулай бит. Бу якларны карыйга.
Mına оқушы малай қайтып бара, 2 қолын бұлғап. Ikisinin toy ekan, bir қолын бұлған, bir kısım kısaga tıqqan. Mına şunday avullu. Перим крайы Еловский районга кирем экенсиң бу. Елов районадыр. Мына көргөнүбүзчө мында бала чагалар урам тулы. Кайбир бит авылларга барасың, урамда кеше түгел эт те көрүп булмай. Ләкин мында инемне өчен авыл турмушу. Дегенде тузан аталарында шул хәлдә. Не иши бу? Tuzan bitiremeldi. Kamerayla çıkamaydı. Hali o hayışığına iyi bulsa da 2 katlı, 2 etaj etip şınakanlar zamanında. Kibit bulgan, kibitini yapkanlar. Ondağısı şey mi şunda? Kayran zor mu avula? Çıkmaklar yok. Lakin kaybirlerinde var şey çıkmak. Әбірәкәйді күніп тұра үй қырыйында ғана. Улица Ленина деген. Қарап қалдар ağzı. Мысал етіп кәне. Біз қырыйы білән кәне. Ондан іші бейік етіп шылағандар біз. Авза бейіклігі, авзарда да бейік. Дәк. Ұшып шыға бір ау. Şamalap, berderes tuğul. Sputnikovая антенна утра, триколор. Halak barabir yaşayıp ne? Bu sugan kavulu bulgan iken. Şimdi fırsat etip de gitmedim, 1 kilometrede öpmedim, kuş tamak. Etkenimşe, kapatla bütün tamarkap Tatar sözlerine okşaş sözleri. Башкортча мекен, татарча мекен, башкорт анака шашпайды. Нинди генә формада үйләр юк монда. Кетип кенә ясамаганнар. Эшләмәгәннәр, төземәгәннәр дип әйтик. Шталин барам урам буйлап. Укучы балам. Кулында хат кебек күренә берәр булган. Шталин булды харбы. Соңгысы бик дәү. Почтальонlarda yeriler uğran boylap şulay etip. Sovetler Soyuz zamanına qaytkan kebek. İleride şoňa rawuş. Okşaşlyk sezäsizmi? Sovetler Soyuz zamanı bilen mana şu turmuşynyň okşaşlygy barmy? Tartam azra şu wagtlarga. Yakınmı? Ağaç baganalar, çubukları üstten. Biz yaparız üstten, lakin monday Katlı çubuklardan tuyun kadar sip bilen var bizde. Uğraygen, izolatsiya bilen. Allah tül tübemi, tül tübetikisineki tül üstüne takta bakkanlar. Şöyle yaşaylar. Önemlisi bizden nerse değil, Başkalak buldu mu? Başkalak degen avul. Bizden göre firmalarda var bu ya. Hayran, uzunluğa hayran bu avulun. Stansiya var yana. Velosiped näpşap koyganlar, ýeşekde bana kaşıkdan şaptırga uran boylap. Yol aýbat, yol tegiz bit asfalt kebek. Velosiped bilen şaptırıp bulabında. Evet, otan, bütün jerde otan indi, gaz yok bu avullarda. Onda gazın koyan tutsunlar diye bir oylaganda. O ikindi orman içinde. Onda hali gaz yeni suzlarda mana şu aytip iğne tışlap koyanlar otun bilen. Birden üydägi жылы tizgina suwuny bitmey, ikinçiden tışqa çygyp deresi yok. Dereden açdyň, otun arasına kollarını gana tutup, dartdan aldan işik naşkan saýyn suwuna. Logично. Хитрый. Хитрый деп аталайды. Алай деп эшләү. Sana da kızma, neçe iyi var, neçe hocalık. Ha bütünüz şahitler, berberler. Hem de deriniz aslında bulgaç,
Отынға да яңғыр кимейміз. Сөттір кимейміз. Оранға да экономлайды. Шып кетмедік ме біз бұл? Емғалі, қаман бар әлі, тегінде қата бар. Көресің, мұнда заманында бек зор колхоз болғандар еді. Мұнда айттырып тығыз орнашқаш, тау бетлерінде тегінде көп мейлер бар еді. Бұларда интернет бар ма екен? Сонысы қызықсындар әлі мен. Wi-Fi, интернет деген нәрсе. Аларға интернетта отырға вақытлары ек мекен. Отын ярып, су ташып, көтіп. Хотя кішкені мына бұлар қоян, ақша алам екен деймін. Нендей істәшім екен мұнда яшаушы қолық. Бірі жерге вақты болып, метод білән ерелер мекен. Бейгірі ұзын ауыл болды бұл. Мына мұнда бұға еместің қойылары. Ұшмасам. Мұнда да бұл. Шул ауыл мекен соң бұл арасы бекерақ. Түгі екі ауыл арасы бұл. Екі үйінің арасы ғына да. Мұна мұнда беш жемерлі бір жерге сіңгенлері бар. Сөп кеттік мейді біз мұна? Сөп кеттік бұға үй. Бұл ауылдан шама білән бір 2 шақырым тересі яңадан бір ауыл башаны. Түп келуімді менің шуш ауылға ені түйелерге. Әмді ені тағын бір татарша есім көрәбіз. Ятыш. Аңлашыла ма? Ятыш. Не переводится имя rusçaға? Нешек переводится етәлі ол? Тәржім әйтілі. Ятыш. Лежать. Лежанка. Лежанка да түгіл, лежать да түгіл. Малты бар тұталар, салам скітлері, пішен скітлері көріне. Түклері. Міне мұсы ятыш ауылы енді. Түгенде ерақтағы үйлерге қарағында зорлығын шамағайсыздар. Міне менде келіп жеттім. Міне біздің тей тұрған жер. Мінемді қазір шушы шерек юкаларını тиеп, қош ішлі құйрықны сатқа салып, шығып шабасы бұл Алла берса Уфаға ерер. Шуны мына сізі мына сау болашам. Бағалар қайтып келер. Видеода сұраулар қалған болса, тәқдімлеріңіз болса, шошында комментарий астына yazып кетерсіз. Мұса біздікі мұның. Ерер, барызғы да қайлы күнлер. Шуның білән видеоны тәмам етем. Біздің кейбет беклі. Қайттық ауылға, ауыл қыжалығына деп. Ты подъехал сам сзади? Да, братан, это я подъехал. А ты как это сзади? Ты же впереди вроде был. Нет, я сзади. Шуның білән шол бакалар барызғы. Понял, что до этого? Әрі сүндірем, тауышлы бұл.